الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa an Auf bin Malik lan saking Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Auf bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam satemene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qada mutusi sapa Kanjeng Nabi, menetapkan, memutuskan bisalabi kelawan lucutan kafir musuh, bisalabi kelawan lucutan kafir musuh, netepeno qada lil qatili kadue wong kang mateni. Qada mutusi sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalabi kelawan lucutan kafir musuh, mutusno lil qatili kadue wong kang mateni. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wa asluhu utawi asali hadis iku inda Muslimin, ana ngersani Imam Muslim dari Sayyidina Auf bin Malik saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memutuskan bahwa hasil lucutan peperangan, yakni sesuatu yang dimiliki oleh musuh kafir, aneka hak daripada orang yang membunuh, lil qatil, hak orang semate. Jadi sera orang se berhasil matein orang kafir, maka apa saya kandi bi orang kafir gela ki hak orang semate. Bene termasuk harta rampasan perang seharus bagi lah. Nikah hukum adalah dalil ala anna salba alladhi yukhadu minal aduwil kafir yastahiguhu qatiluh. Hadis nikah narangaki bahwa saungkuna dalil bahwa sesungguhnya apa yang dimiliki oleh orang kafir musuh yang berhak memiliki adalah orang yang membunuhnya, yang telah berhasil membunuh orang kafir. Jadi harta rampasan sendien orang kafir musuh ni kekindin se mate ini kan. Jadi orang lain tak berhak. Murni 100% hakan orang se mate. Nah, baik sematein musuh gelok kelabon bodoh sengaja atau tak sengaja king tepak dek kafir musuh sehebat saumpama tepak sesogi yen din semate. Nah, din semate neka sebagaimana hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nadabu dalam hadis lain, man qatala qatilan falahu salbuhu. Man serana orang qatala semateen qatilan deka orang kafir seepateen, falahu maka man orang semateen kelak salbuhu orang si berhak nerema harta lucutan hasil peperangan. Apa saya kandi mau kelok mungkin nanti arloji mapan ya, alat peperangan, rompi se bagus, pedang selarang, kendaraan joron se hebat se mapan ya endin se mate. Falahu salbuhu man qatala qatilan
falahu salbuhu. Nikah hukum adalah hasil harta hasil harta se oleh namateen orang ni gala nikah haan orang se mateen. Kapi pun semuku ngibu PC se orang kafir kulo ngibu bekal ngibu peralatan ngibu macam-macam yendin se mateen nikah. Man qatala qatilan falahu salbuhu. Seran orang se mateen orang kafir maka hasil harta rampasan otabah hasil harta lucutan perang nikah sebedeneng aban otabah haan cerene ben macam-macam falahu salbuhu ane kendin orang se mate. Nah, lah nikah juga pernah epotosaki tining Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ning perang Badar. Neng perang Badar Kanjeng Nabi memutuskan hasil rampasan perang seandiin Abu Jahal aneka eka andi Sayyidina Mu'ad bin Jamuh. Sayyidina Mu'ad bin Jamuh aneka orang semateen pertama ada Abu Jahal walaupun tak langsung mate. Sayyidina Mu'ad bin Jamuh neka orang se huwal mu'thir fi qatl Abi Jahal. Neka se paling banyak mempengaruhi maten Abu Jahal. Pada akhirnya Abu Jahal neka etebas cetakah bi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi se ngelokain se garain aben tersungkur sampai tetilan sakarta aneka Sayyidina Mu'ad bin Jamuh sehingga apa saya kandi tining Abu Jahal beki dekat Sayyidina Mu'ad bin Jamuh tak beki dekat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika peperangan Badar neka ampun usai selesai Kanjeng Nabi ada bu jajal periksa mun ki ibadah si odi langsung penggal langsung pate. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud keliling subhanallah ketemu Abu Jahal ki odi boh makuli dengan Abu Jahal yentaren bi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saking rajin beden Abu Jahal sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nika mate na leer tak bisa ongke kebeden naik orang gini setengah meter Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih gini bahkan dalam riwayat jenggun mirip bi beden saking kenen. Abu Jahal ngocak boh mak beun semate engkau jangan Abu Jahal. Engkau berharap Umar bin Al-Khattab semate engkau malah gagang engkau. Mak beun semate engkau orang ni ini kata beun semate engkau padahal para mati Abu Jahal ni kaki sombong. Engkau berharap Ali bin Abi Thalib semate engkau. Umar bin Al-Khattab semate engkau. Orang sejora orang sebat hebat mak tadi pate bi kak engkau jom. Cuma tina kau mon pacet lah mate bi beun engkau minta tolong ke beun. Mun ngetok ketang leer kalak dari bebe. Cepet mepet ketang cetak engkau malih semua gagal mau kita lah Muhammad tang cetak jajal saking dari sombong Abu Jahal sampai mati ya mau ngetok tang leer ro kalak semua mebe cepet mepet bereng gerungan bereng tang leer ya supaya engkau kita lah gagal bi Muhammad ya ketok bi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud leer Abu Jahal nih ketok sampai dari rajanya cetak tak kelar ngebe eseret cetak nih eseret petawa dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kau tinggal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngebaca tak Abu Jahal nika Kanjeng Nabi sampai takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar saking semangat Kanjeng Nabi ketinggal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berhasil ngebaca tak Abu Jahal. Kanjeng Nabi sampai mesem sampai akhirnya makanya kejawaban ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tempeleng bi Abu Jahal ketika beliau membawakan satu ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan terang-terangan maca Quran Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya dan Abu Jahal tempeleng sampai ngaltok kopeng malaikat Jibril akhirnya mesem Kanjeng Nabi protes ke malaikat Jibril ya Jibril dengan kejadian ini kesampean ke akhirnya padahal kula sosa sahabat kula saya kula cintain Abdullah bin Mas'ud tempeleng sampai ngaltok kopeng sampean mak akhirnya oh deki jawabna ya Rasulullah
Can malaikat Jibril. Jawab malaikat Jibril, al-udhun bil udhun war ra'su ziyadah. Kuakku Abdullah bin Mas'ud bekal meles kopeng beles kopeng bedene cetak. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tepak parak mati nana ke ngetoko kopeng ngakade bedene cetak. Merkena malaikat Jibril ni kembung. Walaupun Abdullah bin Mas'ud ni kai tempeleng sampai ngaltok kopeng. Oh iya jawab malaikat Jibril jangan kanjeng Nabi ketika perang Badar. Al-udhun bil udhun, telinga dibalas telinga, warras ziyadah cetak ribedena. Eteret di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nika. Sematein Abu Jahal. Nah, tetapi hasil rampasan salbuhu, hasil lucutan dari hasil peperangan sekande bi Abu Jahal, tak bagi ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di kanjeng Nabi. Bagi ke sera. Bagi dekat Sayyidina Mu'ad bin Jamuh. Bagi Sayyidina Mu'ad bin Jamuh karena sahabat Mu'ad bin Jamuh aneka orang pertama kali medeng dekat Abu Jahal sehingga sampai tetilan matena. Walaupun pada akhirnya pembalasan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beres berenang peperangan Badar. Nah, peperangan Hunain juga terjadi. Ini kan yang peperangan Badar. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekto kejadian peperangan Hunain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hasil rampasan peperangan gelek. Makluman inda sahaba min qabli benih engki peneka ketika mereng hadis ngak nikah sapana orang man qatala qatilan falahu salbuhu, sapana orang mateen orang kafir musuh maka hasil harta rampasan din orang semateen. Mereng ngak nikah qala Abdullah bin Jahash, maka Sayyidina Abdullah bin Jahash aneka amin tadaka Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah kula paringin Allahumma rzuqni rajulan syadidan, kula paringin musuh sekuat ya Rasulullah, ya Allah amin tadaka Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqni rajulan syadidan, ya Allah paringin musuh sehebat kula supaya oleh banyak deki hasil locotan lah. Jadi mun karo musuhnya cek ya jerene de mode karo sampama musuhnya siapa terkenal ring sogi, siapa semua goreng sogi saya terkenal di pabrik sinyo aja di pabrik mundi motor teloan pan mapan binena teloan wah remono leri yang kok le sinyuri oleh sokin dadak kok pada situ orang per kiripeng-kiren dua bagian mes ngemes rodo hari jalan sokor ya abarang tak ngiba kendaraan alat bedung ada mode ke bayan pandian dia benih saya kelas mapan jadi Sayyidina Abdullah bin Jahash ini kami minta dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqni rajulan syadidan, ya Allah kula paringin musuh saya sangat kuat sehingga kula betul-betul perang neka napa lega mun karo musuh nek gini. Nah, neka adalah hukum jumlatul ghanimah bainal ghanimin, tetapi khususaki kang kui orang se berhasil mateen engki peneka orang kafir. Jadi mungku waku pada perang nyari sambian musuh se mapan arwah arah entare arwah. Demun sampean berhasil berarti jidin sampean lah. Jeren noh, monggo jeren waku benih setia. Arlo jino, hapin noh. Jadi noreng se mate. Benih di noreng se lain. Kamu walaupun tak langsung mate. Tak langsung ngageblak. Kayak tambahin bi kancana saumpama. Kayak tambahin bi kancan tetep benih hak noreng se nomor 2 atau besi nomor 3 tapi hak orang se mu'thir orang sabri lapet orang sabri napa saya mempengaruhi sing kedetilan
matena orang kafir gila. Nah, paham ya? Nika hukum hasil rampasan perang ndin orang saya berhasil matiin orang kafir gila secara pribadi. Nah, Wan Abdurrahman bin Auf wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكرك وذكره الغافلون اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم جميعا من كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها سوس مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر أصلا ثم إلى روح زوجتها الوالد أحمد بن عبد وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتهم وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة